Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdu kuran Rasulullah sallallahu kiyawan. Adi mi salawatuga iture kelege faanuge hittiri alunai ketteri sahabin shamil kuran. Insaf lobi kurava insaf ri fandiyarun. Wadagen tibevi emmeha hazirin. Adi alugunike fade mi mubaratuga wada kura emmeha dariwaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Sweden ga navarasteka haddiya devan aharu bevunu United Conference on the Human Environment ga nimunu nimumaki hakiki tarakkiyaki timavetta kellu nulibe gotak genna tarakki. Ade ehinkama alugonu men tarakki gennaru timavetta gellu nulibe gota tarakki gennumaki parabes muhimakame. Ade gotu me da alugonu insaf kuran hamajefawa maluwaki demetteni vi tarakki ettaka timaveshi rakkateri kuran je mi maulu. Ade demetteni tarakki ettaka timaveshi rakkateri kuran je emme furatama sababaki iktisadi tarakki ettaka. Ade alugonu menge faturu verin ade alugonu menge faturu verikan alugonu me market ga vikkani sun sand and sea mi shiyaruga dashun. Ade names alugonu men timavetta geldo dinimuge sababun alugonu menge amilla rambes ala kukulu alugonu menna maralwegen de. Ade mige misalaki alugonu menge masverika alugonu menge masverikan alugonu menge mahaki bainal aqwami gotega wara mashhur wefawa mahe mi mas mashhur wefawani caught one fish at a time mi bonumu alugonu men mi bunani komme farukas doshi nuwada nanun alugonu men mi banani emme mahike ei emahoge femwer rangal kurumattike names emahoge kottaki hendano plastic mendaro plastic adi reganu microplastic kama vanna kubato emahoge femwer rangal kuraifa kubato emahoge femwer kashawar kuraifa ade ehkama alugonu dannawani demetteni taraggetta timaveshi rakkadir kuranje emme furatam sababaki iktisadi tarakketta ade demetteni tarakketta timaveshi rakkadir kuranje devana sababaki insani tarakketta ade lake tibe fulantaren kita befulunatto lake chadu ingilavani ade lake chadaki africa ge sahelian sarahadduga onna fengande e faratuga e fenganuge defaratuga mihu ravvefa onna sarahadde ade mi fengandu mi fengana kurimativi gada hoonage sababun mi fengandu hikemun gos hikuma gataddiya natijayaka vegen diyai defaliga ravvefa tibi mihun fenajjehun ga sababun eta talafulamen hingagen lehurumge hadisataka kurimatibi ade alugonu menna mi hadisam ves alugonu menna mi igani mi insanun tarakkivuma beenuwa fada mahole netumge natijayake vegen dani mifada hadisataka ade henkam alugonu dannawani demetteni tarakketta timash rakkaderi kuranje temana sababaki insani tarakketta ade demetteni tarakketta timash rakkaderi kuranje timana sababaki umrani tarakketta ade alugonu men airport nuwata gedaru elumge mashruge namuga alugonu men miharu bin hukkum wani amuf names alugonu men bin hikkani timavetta begoton rakala dirasanuko timavetta libe gelluntaka begoton rakala dirasanuko natijayaka vegandani kinatto ade ha dal kuludufushi airport ki e rashu carry goe farugavva e rashuge kulin ebba hikkuma fo eli airport miharu airport ge natija warasaf ade airport ge ebba miharwani ekko girenkos mi airport ves alugonu menna dehavegen dani demetteni tarakkiyetta timashi rakkaderi kuranje timwana sababaki umrani tarakkiyetta ade khulasa gotiga alugonu dannawani iktisadi tarakkiyasha insani tarakkiyasha umrani tarakkiyetta alugonu men demetteni tarakkiyetta timaveshi rakkaderi kuranje alugonuge duwayaki alugonu men divehinnaki tarakki genneru demetteni tarakkiya visnagen timaveshi rakkaderi kuram masekke kurabekavun amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.